ba lesi ya gitu ke banyo agani kapor kadang dan beng kijing lekai ke bangala de panten banaya pi hantam la sai ka sisa jan hante ako Marbury Pond fishing kabangin penle daka local taxi ka de ka Shillong region kabangin biang ur kakot ka swa TikTok kumaglasan na po video ba kalong higa kali ganto wan na kali ang ito pigi paiba hante ako million Marbury na kaba nakabenta kakardan kabanikong kalila niya pisahan niya ulap kebaran silak, kebalai silak, kebasal silak, batasan, kalang san payudar, kegadar tiket kalang lais ba kawai, baksan ba atli, leksok leksain kebapuan na kalajon kayi, mana puan na kadisot desain dipoy agani bat kumjor pentoy na kadisot desain sayi, tebeun kurku darkan lambat pi, nakapor sakapor, hatikan kijam kijam pi, unai kemat kebakai bakya, kumai sibon ya kajin tersan kijam pi. Hagane hakikan gidugi bat hagai kapor ba pi gidu banyo ro penyo alang kumjoro na kabenta jang pi ke program ke ba sukursan na kapor se kapor ini lese gidon ke program ke banyo bat gidon ke program ke banyo tena kalian gidugi lese gidu ke bam yo wat lam do jikerman ba hagai kapor ro pi binyo kemalang gini ginon job nado kajin kwai nado kalau gidro tinggal saya kedo ante apa million Marbury lasai kasi kadai kasi bo jaka na kabenta ka sipolak kedo tiket kalang khasan pa dan nak benta ada pergi ke pelabuhan dan salin sop lesi bila beli paislah kijang dia kemalang menemui start dengan bataya pergi ke dan kawai kecil susi nak benta ada di pelabuhan kita lawan bentuk tiket yang nado menem kita gidai ke nak katain mairang ni nak katain benter ni kakun kecil cep jalan dari uperlok upaji hal sapo malangran bila dan kecil aksiden dan dengan 4 yo ban kontak desi kecil mensau ke jengki ngimtip ngasudong ya kapor kanta me pi ke pelabuhan apa piyo ya ka price himde ban kenen ban bam bandi apa surok ra selayen ban kenen ban le subha lemar ki kam subha kang siminit amtot kaya ka bandia henry na kalian jengki kitu bawan mana step iwan na kalanti dekat sur sidur henry ka jing bakla he ke jengkali tentang dalam lagi tentang kedan agar urkom na bantet lakar pat ifi ki program khamsam ni kitu tu yo ye ki price soba wat dokumen e tang hal tu khidmat net ban net men halai yang halasam ala senang ala tau lagi perlok ni lagi bayin basam kejapi kata agade ke jingkem tu ke jama naga benta jampi ki perlok ke bayi ke baju kesan ini naga por sikapor jadi belajar kan pai bahaya kapor ke badan ke badan